खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी आरो बे समाव श्रीरामपुरनिफ्राय मोनसे गिदिर रादाब फोसावनो आवगायदों मा 14 आयेन बेरेखा खावनाय मोसौ हमनो हादों श्रीरामपुराव नंगौ क'क्राझारनि गसाइगाव महकुमानि आसाम सोनाब बेंगल सीमायाव हमनो हादों मा 14 आयेन बेरेखा खावनाय मोसौ AS 16A7864 नम्बरनि गंसे बोलेरो पिकआप गारिजों लोगोसे हमनो हायो मा 14 आयेन बेरेखा खावनाय मोसौ श्रीरामपुर सिमुलटापु पुलिस बिफाननि गोख्रों सिग्रोमनायाव हमनो हायो आयेन बेरेखा खावनाय मोसौ मख'नो गोनांदि 127 नं राजा लामायाव आसामनिफ्राय थांनाय आलु आरो पियाजनि बस्थायाव आथिं गाख्रबना सोना लांनाय थासारियाव हमनो हायो आयेन बेरेखा खावनाय मोसौ आरो बे मा 14 नि गेजेराव गासै मासनि दामब्रा मोसौखौ थैनाय थासारियाव बोखांनो हायो जाथायजों लोब्बा थानाय ड्राइभार आरो गुबुन सासेखौ खानो हायो पुलिसा खाजानाय सानै सुबुंफोरा एमानुएल आरो सैफुल इस्लाम सानैबो खाजानाय सुबुंफोरनि न'आ गलपारानि लखिपुरा होनना मिथिनो मोननाय जादों खबर आছিলে যে গৰু ওয়েস্ট বেংগল ফালৰ পৰা গৰু চোৰাংভাৱে এটা মানে স্মাগলিং চলাই আছে আৰু সেই অনুসৰি আপোনালোকে দেখিছোঁ আমি বহুতবাৰ ধৰিছোঁ যোৱাকালি ৰাতি প্ৰায় 4-5খনমান যাব বুলি আমাৰ এটা খবৰ আছিলে সেই অনুসৰি আমি খবৰ লগাই লগাই আজি ৰাতিপুৱা 10টামান বজাত এখন গাড়ী পালোঁ AS 18 AC 7864 এই গাড়ীখন ওপৰত পিঁয়াজ লুট দি আনিছিলে আমাৰ সন্দেহ হোৱাত আমাৰ শ্ৰীৰামপুৰ গেটতে মানে নাকা চেকিঙতে আমাৰ ষ্টাফে এইটো গাড়ীখন ভালকৈ চাই পেলাই দেখিলে যে তাত কিছুমান গৰু লুট কৰি লৈ আহিছে ওপৰত পিঁয়াজ দি পেলাই তলত লুকুৱাই লৈ আহিছে সেই অনুসৰি আমি গাড়ীখন ডিটেইন কৰা হ'ল ডিটেইন কৰি আমি 14টা গৰু পোৱা হৈছে আৰু 2জন মানুহ আমি ডিটেইন কৰিছোঁ এতিয়া 7টা গৰু মৰিছে মানে যেনেকুৱা এটা পৰিৱেশত আনে এইটো ভাবিব নোৱাৰি মানে অলৰেডি 7টা গৰু মৃত্যু হৈছে এতিয়া আমাৰ যি দুজন আমি ডিটেইন কৰিছোঁ তেওঁলোকে কোৱা মতে কোচবিহাৰৰ পৰা আনিছে আৰু গোৱালপাৰা যাব গোৱালপাৰা লখিপুৰ যাব বুলি আমাক জনালে